kwezi watukufu wa ulimwengu, kwezi wanawahe Komoro mjiundao haruma zetanata za kidunia ladma huu winji wa hanyu ngamjishangazao malanikao dumdionao sa ladma huu jerdu monisani ezivirao haruma yeti ya hatu haruma hawa ya amani na usalama yesa izo nizo lelo romba Mwenyezi Mungu ni amani na usalama uhalidara haruma eti hatu umalanikao ngamnionao vanuzi nyakati zinu wakawiyenshi fami nyingi ikao zikaujunda banu bali zifami hizo zote pa ikao zikaujunda banu shawa kaujwa ukana ni arulu yenu ngiona yemwinyo ni arulu yenu ngiona yemwinyo lazima hu shaulio sandu zisilamu wanrujua ulindana njema hatu wakati ikao yemwinyi utoka hanjarune arulu yahe yo ujwa mahadisi baina ya hahe na wanrikao wajiunda au hawa wakaujiunda harume plasini garjoka naye arumwinu ini ya bwana Farid Tainamoro ikawa ihulu na bwana Omar Musim bandia yabo shondu ikawa kawe shibana ili rilate mwanama takir la tuhuma isoko mori ladmahu waduge zerungozinu ana kwa ana bandia yabo hawajuliza ya ukana amjoka anza ndumie arudu ya hangu mkini baadhi wajohelewana baadhi wakambeza mashakili za binadamu sha habiri harumazendia za amani na usalama ile amani uyo ihale dara bandia yabo hadugu zendia ze proceduri za mahakama ili amani ihale dara sifanya namna ulio sikana mwanama akawiye shibana wakati kauti huru apuliwa nyumba sifanya mahali sidaminani ili nijue zerugo zinu usuwa hazo hesabu zi hao bali tifanya namna senda tatihunrana damina arduambo kana dasino wanyanyasi kao wazingara ze haki za binadamu za mwanati nede mahakama roazi wa kimahakama wende neleza zi habari ana kwa ana sihundukana bwana Farid hadisi dono ndo kabanu bali ye mwinyu mulize arubi hawajuliza wavikao do kabanu ya ukana ye mwinyu hule arubi mujoka utaya jarumie ye arubi ya haya wakamzima ya kayabo wakamashaka sho winji wakawelewa uwinji ono aula watedo wavure mbeza zinduza hao au halile amani na usalama ye mahakama wafanya ordonasi wairo wandikao wakauchi hunamana nusu warenge hautae amani haukawa kau aidi ukana ni arudhu yenu ndio na mwenyio mzima hakauvura mkonga jomdu kurubani hakauvura shahida hata wakati arejei mwanama hajarenge tele ahati eziro jina baada mamuda ya haki wadungu ze procedure lazima husima raia ristehe sharia shaki mahakama yedi haruma daraja mando raja abili raja raru ni mahakama sharia shahembemberu shiruhus ya mahakama haruma za etapuizo ya ubisiwa na jeshi na amani na usalama ili ze haki zahiranya ziparhani yabo bwana Farid hawajulizo ro kama ya ukamjoni kaina Mungu realizu 20 mapesa ya shikomo haina mdada temba bahamu ya wajiri bamjo kautani rumie arumu ya hamu angalia ubilada Muhammad au sha kajaka hanza daraja yo iwasili ya mimi manazambao njo zamba ndondo mwana mataki davokana tende tionana damine mamuda ihaki damino ndo shari wa kimahakama ngamina wanonesa ze procedure neze video wakati huo mahakama waubisiwa nele jeshi la amani na usalama uze fami za kabanu zijundu zinakatila zinu kaziti banu bali gabo namna ukaya sima raia lazima huu wanadamu rakawesha rumole mengunu rauna ze fami za kabanu wakati daunu kaziti banu ikibinadamu mbujuzisa eba valeza jirihindi ezo sababisha za nibazilaza kwa upulairi yabo hiyo di maana ikao ruonu aula yesari li amini senarli amini ngarsaba ondo ya uka lazima rudo julizwa Komoro yezibirao harumeti faida hemanati
nezikiri unestoki karna uvamba ndatujelewa naye mwana mataki karna uvamba ekera yedo lona haki lazima hurambe mze serikali kana sijabu mze serikali era yatira rilwa yeke serikali lona haki lazima hurambe era yakana lazima wende haruma namna za kiwekevu bahia mwana mataki sikaona aula jena be ukana ili riti vambe nrabo ya ukati mwanda ukana arudhinu bwana farita ina moto haihulu ze proviso timpaks yabo eba muda hiyo kama pango yabo wanone santima hanzima sijojua ufubalistiyo wandua wakawani sha hanamna kitangazaji lazima huu runiswa komori karna ujua ili jerende la gumba nani na abo ema muda ya haki wao warambia ze urdona so zipa ya zoti pia waronesa yabo dema na ikauri kwa jarima mbelukana wanyanyasi wana wahe komori mweshari mazetana teza kilemeu mwaka wana ze fami za kaujiunda wano lelu mwanale badal zalini zenyi baza kama nuzaliwani domo ziliwani domo lazima hurujishangazi ebe za jirindi shaa ye mwenye arudhi hezi hazizahi za kikawaida haunu lazima hu esoba bahanu yali yu na usahilishwa komori ekele bawalija hawe nyama ija yabu anduunda ukana wasasanyiha lazima hungena arudhi ya jabo nafasi yasahilishe maraia wandu wavire ulele bawa haruma hawe amani na usalama sikanza njwe Janfar okaya banu opuwa nyumba yo hanza nongo zinji namkozi ochoja watowezi famizilo banu eske banu wandu wakabanu banje kana ile waro wajuzi wana kabula haku ya ukaya ya rudunge jorumilwa hau banu serikali watotoa wapoa wandu waja na magari waja wapoa wandu wakabanu wajuliziwa bala ordani kwa na muhula ukaya mjitayarishe haruma mezi mitano bamju kada njendume arudhi navu hati akaudorenga zemaze wandu wakabanu hawambe okay mwinge arudhi mjuka utaharumie arudhi yae yavune mjitayarishe haruma mezi mine kabati mjuka utoti ule yabu jotua rel kume ili ajiprepare hauroha ye mwenye arudhi hawajuliza tena ya ukamjomnikani haina mzima Zuhi 20 mapesa ureda temba bahumia wajiri ni watikemba tabu chokayo shaso wanadamu nijo gomba na fikra ujo ula mdu hala atanga namna za kiae cho sababisha mashaka na yabu bwana Faridi kajaka hanze daraja wasili hanamna ya utiwo akaanzia amani na usalama ho winji wandu waelewane sha lazima hu wamgu wa kisharia wamgu ubamu ya amani na usalama waheti lazima hu habari zenu zivire haruma ezenao za shumakama atangezwa sui atampakale yabo wanama wa Komoro garshemeza amani na usalama wa halidara harumeti hapa marab